Hetna BELAP Cookie Channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Tuni February Nisim thum nikhoa ai mi time sa kon chile vanoi de so chum ki Lahkhom ho Indian Constitution Article 21 a right to life hinading a thanaina ho hinna bo se na hi sa le nagyal tha angai ding a hi India a court sangpen Supreme Court in 2023 kuma right to life interpret abol na a hichi right a hin right to die with dignity zanai ta poma thina thi theding thanai na zong azaw e Adam do ding kinep na talo a hiwanga thidi lawagan theita akizan kive kol ho koima subui lova amale amma zanai ta athinum hoding a Supreme Court in Article 21 interpret anabol na chu Karnataka state government in agamsung uwachi piding in to phone abol tai Hichi to phone dung zui a hi Karnataka gamsunga ko hile hindo ading kinep na nei talo adam mohon amho dei han banga zanai ta athiding akilhan ule doctor hon amho chunga life support ho ala do ova athi sa ding u ahitai hichi to kimat in Karnataka government a principal secretary health and family welfare department Harsh Gupta in older kha na so do ata hichi older dung zua hi hindo ding kinep na talo an ho hi amho dei na banga iti phana zen vet kwalova sa the hiding hamti hi vesuiding medical experts on gon hitai ati Karnataka Health Minister Dinesh Gundurao in social media a hiti thu hi and a post in state to sim a melchi the older hi tin and say in hi hiti dan hung hi mi tam ta dinga ki pana hi ding dan le lungthim na wa na alut ting kinep na nei dan Health Minister in apong do in hi Het take chu January Nisim Samni Latli 2023 ni hua Supreme Court in Adam Lo ko hile hindo ding kinep na nei talo hon am ho chunga life support ho la do hi thine ding a delhna akisim the hi ti a anatan a hitai hichi Karnataka government older hi mi tamta in ki papi in hi hindo adam do ding kinep na nei talo mi khachun insung mi te kan thei ta a sa sang a amma delhna a za ta a thi akilhan zo the hi hita banga thi ding kilhan zo Dammo ho chu achung uwa life support ke koi ho doctor ho an pata ala do uwa zanai ta thi sa ding u hi hichi older ki papi la ga he thei kha chu Bollywood actor Kazar hi aman atho salam venki film ki ti chu hitabanga zanai ta poma thi theina thanaina umding dei sa na hi Cookie Organization for Human Rights Cohort Chairman Pu SH Benjamin Mate chunga dandi lota chalo na an Biren Sigh achil ha pizing nau chunga Cookie-Zo Kangsur Cookie MP Manipur KSO General Headquarters KSO NCR le ke loi khom na chumchoma kodin demna anei zun hi Manipur Chief Minister an Biren Sigh ke gol na a audio clip hong link a kona ki cha na to dim and Biren Sigh hin cohort chairman HS Benjamin Matehi su kicha nadia azat zat abozing hi Manipur State Police Cybercrime Division ho mangcha in HS Benjamin Matehi Manipur Police on su hol to hol atho ovin chule achana in mun kisan aga hol zivin hi Kim Information Secretary Jang Holun hau ki mena ki so thusoin ata alang dung zujin cohort chairman su kichat gut nahi Chief Minister and Biren Sigh in thunaina ke manghial hidan sejin viral audio clip chungchang thu hol to di gut sang in Chief Minister and Biren Sigh hin amma vai hom na di lo chau ho zo asu thip got in hi chihin amma dia thilpha sanga thilphalo alhu zo ding hidan kim te sochun ata alang in hi Cybercrime Division ho mangcha a and Biren Sigh chalo dan hi Constitution to ki kal hin hi chihin State Police ho amma chang army dan in asodo in hi dan di lauta human rights activists di a Cookie-Zo te di na dimpi ho hi ki target na hi state sponsor ethnic cleansing to gon la akhajong a hi dan kim chun asejin hi chule hi chi Manipur a alhomzo ho ki su mangu na to gon khat a hi dan chong ata alang uvin hi and Biren Sigh vai hom na hi Cookie-Zo te di bova ki chat hi kyu helovin India pompe di azong ki chat ta hi na bana democratic values song asu mang hi dan kim chun athu so na wa ata alang uvin hi cohort chairman HS Benjamin Mate ki hol su ki chat na hi Cookie-Zo Kangsur injong demna na sata anei sin hi chule Cookie Students Organization General Headquarters le KSO Delhi an NCR te injong na sata in demna anei lon in hi
Het thei khat chu en Biren Sigh in Cookie nammi te tha chu mit na dinga apan la na Thusoh leak audio chu achesa January Nisim somni le thum nikhoa chu vet chil na dinga laboratory a an ke piluna phot che hitolana Tuni February Nisim thum nikhoa hi Supreme Court a hearing ding chu ahitai Gaza ceasefire second phase jomthaina ding in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in US President Donald Trump ki mupi ding in Washington an zutan hi adi a Gaza gam sunga chamna di ta om do theiza chole gal hinga ki man hol ha do theng hi theina ding a ki hona netin akisai e hichi ki hona hi US President Donald Trump han do hi zawapat gamdang palai ho to ato khoma sappe na jong hinalai ding a hi alang khana Netanyahu government sunga military campaign chi happy zamlova ceasefire do na ding a ki hona ki ne jam ding ki ti hi phatsa lova ke vai hom na sung da ha ding a gi na bol jong om in adi a Finance Minister Bachelor Smotrichin kalso na hi hate in adawdar in hi Trump le Benjamin in ki hona chung chang a vanoi gam tampin eto bang a Aheloute ding hamti a avet le jing uchu a hi February Nisim khat ni khojun India in Mizar changkang ta anasim da u very short range air defense Aheloute VSHORLD chu Chandipur Odisha muna anapati movin a hi hichizang khai ta bui pi thei Mizar system chun ado etup asim vanlai za lol hing ta in anakap la in a hi Defense Research and Development Organization DRDO in asimdo air defense system hi Indian Army Navy le Air Force te mandinga kisem hinabana India adinga amaman kisem thaina defense capabilities lama machanalin ta kharapi be chu hi lol hinna chunga Defense Minister Rajnath Singh in pacha na sangta na pen hi US Se'ipan Somalia gamsunga ISIS Gagu bolho pansan ho lena bom hi humna anane uve hichibulu na chu Somalia government to ki thu ana bol u hin US le Africa Command Africom in bulud na chu achi sapa na Somalia le US pe ho bulud na anchil ha pi si uva abol ovin anapong do ove het thei khat chu Somalia gamhin ISIS le al sabat galgu bol ho akon boina ato jingna ban ova banui za galgu bor US in terrorist a akoi ho chunga sumang na dinga achil ha pi jing uto kimana na to khat chu hi bulu na to kimana song ko homa ki sela pansa galgu bol ho tampin thina ato ovin akisei e Pakistan gamsunga Balochistan Kalat district sunga achisa February Nisim khat ni khochun galgu bol Baloch liberation army 10 Pakistani paramilitary te analam tinawwa sipai somna get in thina anato kitawin galgu bol mi tampin thina anato tawin hi Thusoh in asaina a BLA 10 lampi tinna anai siwa Pakistan sipai 10 amun su thaina dinga an China wa ki kapto na chu mulhunga hi kiti BLA tem Pakistan Army le police ho chunga bulu na hi ahen chil ha pi jingnaw chunga tu chunga azong hi atumu amol so vin sejun hi am ho him Pakistan vai hom ten gamkai sunga gyal kho lo avet nim nawle alam lova aman cha jingzi uwa lungkim lova kidin te pina hi an nei jing uchu hi Manipur Congress President Megha Chandra in tu chung union budget hi Manipur adinga apacho imacha azaw poitin demna anane sen hi heading khachu achi sa February Nisim khatni achu Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Parliament a union budget anapo lut hitai Megha Chandra in asaiben a tu chung union budget hin Manipur a galatol in asu kha hodi package imacha phapo pon hi Thusoh mi ho henga ahawlim na achan Congress President Megha Chandra in union budget hi people friendly hipon politically motivate hizoi atin hi aman asai bekin na achun Manipur le North East kam kaizin boina tamta ato jinglaisin tu chung budget hin galatol in asu kha mi sangsom gubwal ho ding thu imacha aphapo pon mi izat relief kema umnalai ho chen in sa ding thu jong akimin pha pon hi hichi budget hin avai cho asu vai che ding a ho sa be che ding a hi tin Congress President chun ngo na anai sin hi
Tangkhur se so chomchom in Ukru district DC Kengo Uringla ki transfer ding to ki saya ki phinna na bol uchu zan hi chun ni thumna alhingta na hi chule ki phinna zong zan hi chun chom khan adin avhai ta vin a hi che ki phinna hi Chief Minister and Biren Sigh akon ki tipna Aheloute lungmo na thei amozi uwa tangkhul se so hon anavo haidan uvin a ki sejin a hi che ki phinna na to na bo haidia ki thulu na hi tangkhul se so lam kai hon Friday nilha a Chief Minister and Biren Sigh ki mu pizo uwa thulu na ki simdan in a ki sejuvin a hi January nisim som thumni a anaki pan ki phinna hi Ukru DC Kengo during la transfer ding day lo na to ki saya a hi het take to January nisim som ni lege na chu state government in IAS IPS IFS MCS is an ham transfer an ball over chila achu Ukru DC Kengo during la zong transfer ki bol la an saw hi tahul se so chom hon January nisim som ni ko ni achu Chief Minister and Biren Sigh hi a memorandum an pe lu nuvad DC Kengo during la hi kumni be Ukru a adm be na ding a anangi u hi dunia ding in Thusoh hi in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe